mga tay mangut ko akam Islam. Aun ding mga aun waktu biya na sinsambat inta unak darasin igil nagdarasin jangki aun ini aun waktu dumaylik paginhawabaran ni ing kamumulahan. Nabiasing kisah mga kataw tay manghuran kisahan ta kamu ininibo kong kisah hinang-hinang sa kisah kaya riwayat sin mga sila biya na kanal Hafid Abu Nuaim al-Asbahani fil hilyati عن بكر بن عبد الله قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له حاجب يقربه ويدنيه وكان هذا الحاجب يقول أيها الملك أحسن إلى المحسن ودع المسيء تكفك إساءته قال فحسده رجل على قربه من الملك فقال أيها الملك إن هذا الحاجب هو ذا يخبر الناس أنك أبخر ريح فمه قال وكيف لي بأن أعلم ذلك قال إذا دخل عليك تدنيه إنه يقبض على أنفه قال فذهب الساعي فدعا الحاجب إلى دعوته واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم فلما أن كان من الغد الحاجب فأدناه الملك بشيء فقبض أي الحاجب على فيه أو فمه فقال الملك تنحى فدعا بالدوات وكتب له كتابا وختمه وقال اذهب بهذا إلى فلان وكانت جائزته أي في العادة 100,000 فلما أن خرج استقبله الساعي فقال أي شيء هذا قال قد دفعه إلي الملك فاستوحبه فوهبه له فأخذ الكتاب ومر به إلى فلان فلما أن فتحوا الكتاب بالذباحين فقال اتقوا الله يا قوم فإن هذا غلط وقع علي وعاود الملك فقال تهيأ لنا معاونة الملك وكان في الكتاب إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاتحوه واسلخوه واحشوه التبن ووجهوا إلي فذبه له ووجهوا به إليه إلى آخر. Dihini in kisa pangadjian aun waktu manu itu yang magbalik da pabaran sintao amo injang kinitay manghudnya. Biasing kya kisa nasabot tahiyin dihini aun hambuk inhambuk usog yaon panto magjajaga sa sinlaw bang sumud in sultan. Doon haon siya naka-assign napakubusin siya ini na masuok siya pamalik, masuok siya pasultan. Pati-pati sumukan niya insultan, dahon siya magbisara. Simbiyahan manahon waktu, simuk man insultan kanya, lagi sinamuin tao ini, sinusog ini, ukaw hambuk sultan. Pag marayaw kaw patao marayaw. Ay bang nagmarayaw tayo manghud mo. Marayaw ko kanya. Parayaw. Iban tinggali impag amin long ta in nagmangi papatinggalan niya tumamarahin na atin niya hikataming muhayat to singkangian niya bihan na doon man sa kaliaon hambuk doon daha pan niya ini sabab sinsuok niya pasultan sambil niya iyan niya insultan bang makato intao yan, inhajib yan. Amoy naramo nagbisara yan, pati-patiyo. Insya yan, manuisoy. Ikaw lando, inkaikot. Ha? Lando, inkaikot. Inagisin sultan. Biya, bang makato, biya hayat to. Biya di ba ikaingat ko si matan inkay mo yan. Na inagin niya. Bang siya doon na, ang pagkusumukan niya, sampungon niya ilong niya. Sampungon niya,
Biat tulong ni na himinang na asal pia plano sintaw ini. Tiya agpit niya intaw mo in jangkin niya yaon. Hiulmat niya marayaw. Hinangan niya mo in long kaunon iban sabaw-sabaw piyataod niya imbawang. Hasupaya ay tanya in bangko makakaon hangkan dia jangan kato bang kita bakas nagkakaon si bawang miyakro kato in sumud kita mari pa masjid. Subay na kita to bawang katawa sibuyas dain dunhaon na subay kita manut kita bihana supaya mga di kita maka dihil ha mga tay manguta magsasamba dunhaon. Nahabi ayat tinapikil niya. Na doon manhayan na minom na rin dunhaon. Hawak tumang kukonsumon na. Miyat tunabang ibadat di kati nag-duty na yung tawin. Na kabiyaksahan pagsultan sumuk na kaniya. Na sumuk in sultan na yat na. At niya bagtoy niya na siyang pong ilong niya yun. Na asal kaya babaitaan insultan ini hatin ibiyayat to. Impamit na sinami usukin. Bagtoy minig insultan ini nag-us-us ang nagsulat aun kitab. Kitaan ang pananadiw halataw yaon amin hajib yaon. Ang kitab ini atau min sulat yaon susulatan din ti insultan. Dahamat tulaw niya kang kwan niya to. Nadiyahana. Pagdaan niya pagwa ni Raman, yaon na intaw amin nagdarasin jangki. Biyak ni intaw ini. Kita niya man aun darahan, biyahan, law ni uno yan. Na inagis intaw ini na, dihil ka po hadiya. Give ka po sin sultan. Na biyak, kabistuhan niya biyak. Atin niya mo in mabaya, na dihil niya. Dihil sin namin hajib yung pataw yaon. Talong niya, ipaparamat to pataw yaon. Siya na'y nagda. Siya niya namat to pa mo in hambuk tao, kaya panghanglaan, kaya pagtawakkalaan, kaya pagwakilan, sa kali pagtukbal niya. Pag nabagtuwi sinamuin magsusum mag-uutod-u. Naampasan ninyo, no, kabuka kamulaw niya patuhan. Inyan law niya, law niya, bukun yan kako. Naway na, bang order na sinsultan, way na mahina. Siyumbay siya, ang pasya piyaisan, ang paliyon pakarot ng mga kato, dihay ni, ang patiya sabab indaak sinsultan, ubos nyo, dahan yung marika. Pagdarin dunhan, pagkita, buko namin tao, amuin, panagnaan tiyok balan, tiyag intaw yaon, karikaw mga kato. Suy-suy ako, baytay ako simbunal. Sabab inangan-angan sin sultan, siya na yato namin nasumbay. Nalong niya, bita niya na sintiya abit siya sinamuin nasumbay yaon. Simbya inipinom ako sabaw, piyataod in. Piyataod niya ang hasupaya long niya, at niya pagpanato na sa sampungong ko yan, di ako mabaya, kabawaan ko. Makahamot ko simbaw. Na inangis yung katunakaw palugal mo, sambil dihilan siya, long tasin atau abang makatusin tumbasin hinang niya yato kita ni mga totem imakata rin ipangadya aun waktu magbalik da kanya.